mutano gwitwa sniper ote muntu kinyomwe kinya urinde keroria utote na maruru gikuo kiawe yuri bira tukuria bi kai muno anto baba gweta kugwatana no nto boge kuge sniper ende bwarega kuthithia due diligence boringira muntu thimu bwarega kuringira popo thimu bwarega kuringira askari wetu gwetwa tali bara uringira tali thimu bwarega kuringira gasegi thimu no nto ikwize kene okenda kugwata muthuganirua sheria ne mbuthu muno na Subaru iri tethori thongitige ni bwere tethori thongi buru ori ndagwatitherwe na ndakaranthe simitine na mbiteta muguta saindie mona kirato I know what it means kia gasegi ne haki esupunyo meoro ibwana omeru ote mtu bati kugitirwe gamba na kanyua ka WhatsApp na migambo enge mitandao no mwanka justice tickets call gasegi muritingoge ofisi ya ngabana arokere kujukone antu baba inge muno gikarokere akaraga na totera menjana na gasegi are na kinya muritingoge onge wa account government bonde ngandi urare fully harmed na warajo keruo goro makutano na bau bange bajukitwe stage ogwa tukuga ndi PP ofisi yawe na ndi CI ofisi yawe kwena sheria na kwena katiba ya muntu athithe makosa na agwatwe nete achierese nete kotini naye wembondi nete akagambe agwata na makosa na thitangwe. Jana walikuja na Subaru karibu 5 main stage wakachukua mtu anaitwa Pop